امین هاجی بنرن که پارتین باکوری کردستان ده درباره و سردان ده چه دبیجن و باندوره که چاوا لروشان افخویی یا باکوری کردستان بکه بریز مصطفی اوزچلîk سروک پارتی آزادی کردستان پاکه نها میوان مندم باش بریز. بله پشتی دمک دریج سروک هرما کردستان نها جاره کدن لانقره یکسر پشتی هفدیتنا لگل ماکرون اف خوندن و اف سردان گلو چه پیامان ده بدیتنا و پیوندی یک دنا برا وانده هیا مروف دکاره چه که؟ پیشتر سپاسیا جناب و سپاسیا رودا و تیویت کنج بو و درفته براستی ام نکارن یکسر شیروه سروی بکن لگورت بحث کرن پیشتر او هفدیتن هاتو ارگانیزه کرن لمحقق ایرو مثلا کرد مثلا کردستان ایدی بوی هم مثلا کریمیه هم مثلا ناونتویه و باشور کردستان اکتوره که اساسیه ده چه چاره سرکرنا پرسکریکن باشور کردستان چه روجاوا چه باکر چه روشلات به معنی جی پشتی هاتنا سروک فرانسا ماکرون و هفدیتنا جناب سروک هرما کردستان البته دوا هفدیتنا الانقره جیده ده تاثیر خواب که و محقق ده بروجه بریز اوزچلîk هندوی باوری دنه کو اف سردان زیدتر گریدای سیاست در و یا ترکیه یان گریدای پرسن کردانه لامبیجن هم لروجاوا هم لباشور کردستان هم جی لباکور کردستان زیدتر کی جان دوسیا و در کوین پیش محقق دولت ترکیه گهگرم سیاست و چند سالیه داویه بتابعتیان بنرن دولت ترکیه هدفک دایی برخواهد بیجه ام نهلن کرد لطو داره تو ستاتیاب دست بخن و ام نهلن تو مافاب دست بخن مافین حییجی حتیش دست مبه امه سنوردار بکن دولت ترکیه تمام سیاست خال سروی آواکلی سیاست که شاش جیف دولت ترکیه البته دواه دیتنه لانقره اوه بخوازن که تاثیر لسر سیاست گشتیا کردا بکن البته زیادتر ده مثلا کرد و کردستان هر چهار پرچه کردستان به آرمانجه و خباتنه خود که و دوی کردجی به هشیاری لی بنرن لید آلیه دجی دوی هم بزانبن هرما کردستان وقت هرمک فدره تمام آلیه تمام دولت دنیا هاتی قبول کرن هر وهاش آلیه دولت هرم ترکیه ایران و سوریه و عراق جاتی قبول کرن و دوی امیدی کردن جهان فیری وی که ببین که وقت دولتك وقت نونرين دولتك پیوندیل گل دولتات دانین و دوی انویشی با آوایی که معقول برفره و هشمندیه که نتوی و چکرم مثلا شروع بکن. بله هونجی دزانن مثلا ترکیه نهاد سیاست در و دب تایبتی لگل همو جیران خود نوا پرسکریکان دیه لیبیای پرسکریکنه لامبیجن لدریای سپی پرسکریکن و لگل یونان و کومارا قبرسه هنه لهندرجی به همان رنگی مروف تنگاویه که دبینه هفدیتنا لگل سروک هرما کردستان دکاره به دست پیکا قوناغ کنو به تایبتی دناف خویی ترکیه ده د پیوندی ترکان لگل کردین با کرده ام وک پارتی آزادی کردستان و چند سال ام بانگ دکن ام دبیجن دولت ترکیه دوی دجوی سیاستا خوی ایریشکر و دجایتیا کردا دجوی برده دجوی شری برده ما بانگی پککشی کری ما گوتی او شر چکداریه کنو باکر کردستان دمشینن ضرار دملت ما و به تایبتی جی انجام او سیاستا خندک و باریقاتا ضرار گلک مزندایی و شر ایرو ته مشاندن جی ضرار د کردا شر چکداری باکر کردستان ترو لکوی تو فیده یکوی تو نی بالی ارینی جبروی ما بانگ کری ام ایرو جی بانگ دکن و ام
هêvî dikin ku ev hevdîtina rê ji pêvajoyekê veke ku şer li Bakurê Kurdistanê rawestir dewleta Tirkiye jî riya çareseriyê veke bi hemû partiyên Kurda re. Lê divê em baş meselê piralî şîrove bikin. Ji bo vî alî divê em destê Herêma Kurdistanê, destê Rêveberiya Herêma Kurdistanê em xurt bikin. Aliyên Kurdên Bakur divê em astengiya ji wan çê nekinê. Wek hûn dizanin dewleta Tirkiye îro bi nêzîkî çil wargehê xwe eskerî Başûrê Kurdistanê dagir kiriye. Li aliyê de jî PKK şer birî wê derê û ne dewleta Tirkiye ne PKK rêzê li desthilatdarî û meşruiyeta Rêveberiya Parlamento serokatî û hikûmeta Herêma Kurdistanê nagirin. Divê her du alî ji rêzê lê bigirin û ji bo ku em wek Kurd bi hişmendiyeke nû ya netewî tev bigerin divê em baş bizanî bikin îro şanseke dîrokî netewî hatî ber deriyê hemû Kurdên cîhanê. Li Başûrê Kurdistanê ev destkeftiyên federeyî divê em biparêzin, Rojavaya Kurdistanê divê destkeftiyê heyî em biparêzin û em yekgirtina Kurda li Rojava parêzin. Ji bo wê jî Kurdên Bakur divê bizanibin ku îro zêdetir wê derê derketî pêş em piştgiriya wan bikin li Bakur jî divê şer nebe riya siyasetê û xebata sivîl divê em xurt bikin. Her ev peyam bû Birêz Ozçelîk Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî ev peyam li Enqerê careke din dûbare kir. Got pirsa Kurdan ne bi şer bi danûstendin û diyalogê tê çareserkirin ji xwe eger were bîra we beriya hemû pêvajoyên çareseriyê li Bakurê Kurdistan yan jî di dema wan de pêwendiyên Tirkiye li gel Herêma Kurdistanê baş bûne dema ku pêvajo li Bakur dest pê kiriye. Ev serdan dikare bibe destpêka pêvajoyeke nû ya çareserî û aştî yan jî danûstendinan? Niha em yekser nikarin bi rastî bi wî awî bi aliyê erênî li meselê binerin. Ev alametên ku heyî şerê Tirkiye û helwesta wê li hemberî hemû Kurda yekser em nikarin dikare derî veke. Lê bi helwestê xwe em wek Kurd aliyê Kurda em dikarin destê Herêma Kurdistanê, destê Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî, Serok Mesûd Barzanî û Serokê Hikûmeta Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî em dikarin destê wan xurt bikin bi çi havî divê PKK berî her şevî şerî ragire. Şerê li Bakurê Kurdistanê tu fêda ji Kurda tu nizerarê di Başûr jî di Rojava jî di Bakur jî. PKK heger şer rawestîne û şerê ku îro birî li Başûrê Kurdistanê wê tevgera xwe li wê derê ragire rêyekê jêr bibîne ku şer li wê derê çê nebe Tirkiye êriş bike jî divê em wê sehê jî Bakur jî nekin seha şerî divî warî de siyasetek hessas bêmeşandin û hemû Kurdên Bakur jî divê bi siyasetek berî şer derkevin siyaseta çareseriya siyasî bidin pêş û tifaqek netewî li ser hişmendiya netewî bidin pêş wê gavê hem destê me li Bakur xurt bibe hem destê Herêma Kurdistanê bi giştî xurt bibe ku em karibin zextê li dewleta Tirkiye bikin riya pêvajoyeke nû bi hemû aliyên Kurda ji bo çareseriyek sivîl û siyasî. Lê ji bo vê jî Birêz Ozçelîk meselen li Bakurê Kurdistan hûn weke partiyên Bakurê Kurdistanê di nava xwe de we tu destpêşxeriyek kiriye heta roja îro meselen derveyî daxuyaniyan we bi yek nerînê bi yek helwestê daxwaz ji PKK kiriye şer rawestîne li Başûrê Kurdistanê? Belê. Yani we jê xwestiye ku daxwaza agirbestê bike ew jî qebûl bike? Belê di roja yekê îlonê münasebeta roja aştiya cîhanê wek pak me careke dî bangî PKK kir me got li hêvî û li benda siyaseta dewleta Tirkiye nemînin. Hûn bi xwe şer rawestînin ewlî destê Kurda bira xurt bibe û wê çaxa divê hemû aliyê Kurda li hemberî dewleta Tirkiye bibe jî vî şerî ragire. Bi wê meعنê me wek Partiya Azadiya Kurdistanê sê rojberê jî ev banga xwe ji PKK re kiriye em bang ji dewleta Tirkiye jî dikin em ji PKK jî dikin. û di vî warî de partiyên Bakurê Kurdistanê helbette divê yek
هلوست بلی مخابن ده آلیه کرده ده یک فکر و یک سیاست در ناکه پیش یعنی جبو که ام دبیجن شر ناج چاره سریا سیاسی را اره دوی ام لهمبری سیاست ایریشکار یا دولت ترکیه جراوستن و دوی ام جپاکه جیر ببیجن اف شر تا ضرر ده ملت کرد شر خراوستین هنک آلیه کرده مخابن دوی وارد سیستم که بانگی پاکه ناکن به هلوسته که زلال به هلوسته که او که ببیجن پاکه جی وی شر راکن مخابن هنک آلیه کرده دوی وارد سیستم هگر ام همو کردن باکور کردستانه دوی وارد زلال بن ام د باکور کردستانه هم اف شکستا نتوی نشتمانی باکور ام ریل بر ویجی بگرن و ام ریا چاره سریا سیاسی جی بکن و ام دست باشور جی خورد بکن دست روشواج جی خورد بله برای ozçelîk ام بین سر مثلا پیوندین هرما کردستان لگل ولاتین اوروپی به تایبتی فرانسا و رزانن د دما داویه د دو جاران سروک هرما کردستان لگل سروک فرانسای رونشتیه هری داوی ل بغداد بو اگر مروف بری خو بده ویکه ام دکارن و انجامه جه درخن کو دبه سروک هرما کردستان د نوبرا ترکیه و فرانسای د نها ناو بین کاریه که بکه و افجی هیزا کردان یا لوی دوری مثلا نیشان بده جبوی خردبونا پیگه هاوان ببه گاوه که نو براستی هلوستا فرانسای چجبو باشور کردستان چجبو روجوای کردستان هلوستا که ارینیه و مو پارتی آزادیا کردستان جی ام دویژن ام وک کرد و لجیهان دوست خو زیده بکن دشمن خو کم بکن سیاست آمد و نل سر دجایتی عندك دولت آبه حتی ام بکاربن دوست خو زیده بکن به معنی ام پشکریا سیاست فرانسه دکن ام پشکریا سیاست امریکا کو ایرو روجوای کردستان الگل همو کمایی غلطی خوجی پشکریا خوش کبرای ما روجوای کردستان دکن ام ویوارید ام پشکریا و سیاست دکن لید و ام بزانبن سیاست دولتا نه به وقت یک گاوه او یک شکلی دمشن لگور برجوندی خو گلک جارا چالو کرتو که هنن جبوه آلیه کرده البته دکاره هم جبو خواه و هم جبونا پیوندین فرانسا و لگل دولت هرم جیده دکارن رول که بلیزن یا مهم اوه که تایبتی الباشور کردستان و روجوای کردستان کرد دوی بهشمندی نتوی تبگرن که پیوندی خالگل جهان خورتر بکن کردن باکر کردستان جی دوی دو جوان آرگومنتیم بره که لسر ناو آنتی امپریالیزم و تشتوا دجایتیا دولت بکن دنیه ده 20 سال داویه چه دولت چه بود صدی 95 و پشکریا دولت جهانی چه بود لی ام رابن دجمناتیا دولت جهانی بکن ام بست خو دارا بن خو ببرن دوی کرد لگل دولت جهانی گلکی سپاس برای مصطفی ozçelîk سروکی پارتی آزادیا کردستان پاک ج استودیویا می استانبول لگل مبو میوان مبو زور سپاس